Iputu banke ha hempenili su pachali ko la si la thon dun ba long nang dun pa ya le hem ki du jo ni gari ave motor ave so akapre ka li ma pa ma ni li nang pachi thapun tha nge nang pachi thapun tha lo he da ga bohanang le lo bon so ja si chi ma tha dam no amane ke ni tar ni kang sa mang si phun chi ko ri dam lo nang le la Amara ko ajur pijur polong sinani na nadun bon paya sinili ja khalo. Nani ajur pijur polong pute nili ge khalo. Ke jong heta hem mo bahachi dampu paya luje. Ako non nona pipio bangke pugalilo. A pitun da punan korpo daga vi ninilo. O manilita akang buratun penla ronsi charju masinili bangta bang juilo. Masih tumi deka bangan ini tuh aku thege tuh panang ripilo la ancholos Kampe non sepi pernah menjual lah so kita kalau pernah dam kan kopi kang sai si kenang kenang itu nili ga suta jo dak ansi nili chi theglong lo nangli tuman ta theglong sa long ke aprandam nai kusinili ge chi matha lo Tamtang taring ko na trokar ni litum asongjir karditang lo Rosmi terang pi langli bangke malasi emi school dolamara alang kodak si langli lo Charlie si alangli halabangso Arni ahempen dak malasian dolamaraan ajir dingklui Christmas ningkan kini lahai ka dogu asuti penapi lugu Charlie Vanpura kewang hut alang litum rong isi don rap lo aong puson lo alang li men ke dilip rong phar je alang li long motorcycle tangi thap dun pen malasian dolamaraan kewangi Vanpura wang bom hut arni kelang nu lo kopai kelang nu lo si alang li phan cholang rem det lo cholang rem anjot kali alang li phan abang apran dar mud det lo kasi labang so asayang deng ke iltuman medet nai utame jitong nangkok lo poti ningduk pik lo penan par ke iltum ningduk cepak langi athai long thekhe ason situ asi alang litum puson kaprek injir mar da pufu penang asi ngilitum Karbiang Autonomous Council ahin pen labang so asayang deng sailang nu klema bang pu ke dilip rong phar alang li phan aron teng pen bisar si alang li phan mane apran ke em abisaran ta yong si lang li dai do pote capital punishment tapos on an so adai ke en pen munun pi bunong nu tami la sona sailang no ke claim ke pivir ji phan bang la so bisar si deng pon pure mesenji usi nilitum pada Karbiang Thomas Council Dr. Tulam Long Hanga Kehai penil tum dak tum tim Karbiang Long duk kawi pentar tum son si government phan law and order phan mane court phan il tum son si tuning ri kang tung asi lapuson asai abang ke il tum khunang kok lo habit pen towar ta habit armu ta keceleng kompik ate ma tumchin lo borpung pul si do lang li tumahem pen te dak Malaysia man pute habit towar si habit towar pe nak machi armu keceleng ke jitam ta phai kompek machi ran ঘটনা ke the tame thekun long bang da thi tame law and order tum alam the ke peli pen prap jin ban ani sini niang bong pen so matha bang pu phan nep ingnang pon the pot al to mara churu pajir lo sir la tulang rem alam ki lau somar la arta gawitan ka tulang rem ke non det kali sir la ningkan isia prang la sumila rong hem pi la pena prang dalap son do bom sila
Lu en order tum kan sai kita sudah kami pasti lapson na batai lapson itu yang remalan ki lapson nang iklan sini tum tum sebut hanam tum pilosa La bangel tum chini hurlo la puson na sai lang nu ke dake pilthe dang tadu pen bharota dang pilong tadu pen asam dang pilong tadu idum dak Karbi Anglong ponchot kali ba surmila ronghang pipen non kepo alang litum anchot kali laso sai lang nu ke laso nitum along tame arjulong lo boy pisi tame la puson na sai ke pevedi fansi non government of India pen tame sodak pen sa bisar si ken ponsi ong lo pen de la sona bang pu bang pitum han noi tum ta diman no la bang ke apran karnut bisar anda yongsi alang tumolong adai do koklo pute lan ana bisar si enai pusil tum penta law and order pen pende bisar bang pu tum han bang chungri lo kalau dalam kisah di kowe atau umpan dalam konsen itu kira apa jadi sendiri Karbi nilit tum dak pen Karbi Anglong Thomas Council pen oh dola mara pen non dak an kewan kepon labangso dead budi kepon kewan labangso Labangso hmm Karbi Anglong Autonomous Council kan hmm la Kepowek asal pitadang nandun no kasi Dr. Tuliram Ronghang Labangso Siem Relief Anpen Lakni Atangka Piponiko lapen piniasar pi arideng karing tong pi arideng lagsi piponek no lapen ke tarik ini lo pelante militum oh karlitang rosmi eran pi labangso amoydang lapen arong ansitame Karbi Anglong Autonomous Council Iltum kakita cetan kay jan jinghoning alabang su kemang dan kita non nason aponang le ro bangke nil tum bangke budai bu bangke cuklem beka bang abang pu bangke Karbi pu bangke nil tum bangke hokon thelo alang like pini ke Karbi takali tancho takali si alang like munit takali bu bang sinil tum bangke hokon pu alang like inut hi jontu busini itu ke putamji atema lan inut abang piepan tulangan cot kali apran karmut an bangke inut munida ot adur kali sihala bang solo non nil tumang tuning tikang tumang la pulo je law and order tum setame labang so alama bangke RDN pon pamera prabjin pen lapen kolo Karbi Anglong ke lapuson si soarlo tum apran dambongpo lapen ak arta ki jumten si lapusip apran ci unang kok bompo athema Halloween borpung tarapung po adim lake kadu ka bira chinilo inglong arlok to warta avelang lapen school lake mesen ka vedet ajoine kiduk det seta thek dunangji bangason re dunangji lu thek nangji Karbi Anglong muanisi ni sumarta arleng the chimandun ji meni po kamatha pena jok api apo tum banga hem chubidun pensi lu pachar li dunlo labang so una hut seta so arlo tum ake jok wana vedet kopi apo non echari bom agok men alang tum a slogan lake educate the girl child and save the life of girl child ante la so slogan ke slogan tong do chot puma matangte arlo so sumara phan our sai pipon poma lo ka charli a hem ke mesen bi pipoma bi be pulo tangte la puson thak taxi so arlo tum thi bompo la son thak taxi ki